lo lava i le tina ia sulu. Ia o lo iai fo i le whanau sulu lea whatasi mai mo i tātou nei tae au. I've been through the same life. Yeah. Ke le lau mea kisi le i. Yeah. O lo utamana mo liu 45 years ago. And my mother, Methodist, malo manu malo, ka ule ka oi ka ko. Ia wa manu malo fo i la Yesu. Tasi lama le tausanga na uma na maliu lo tama. Ai alu alo tina le me tisi. Tasi al tausanga fa ma vai lo me kisi. Ia ma to Assembly of God mai lo na vai kai. Ia o mai ala nei vai tai. Ia ua fa tai le tu al me tisi. Amen. Te loso se lo tuanga sauai. Ia e fa tai le tu le lo kunga sauai. Amen. Ia i taimi e sauai tangata o suila na lotu. Ti tilo tua o oke ngia le lo kunga sauai ia. Le mana ia name fa tai le tua ole fa melta la sulu. Ua sui foi le chapter. That was a different chapter. Ole salamo se lau tolu sfulu maleiva fa i posfulu ono. Fa mai o loo iai le tusi tusia i le tua lo talanga fa alonga i tātou so o le name. God has a book o loo tusi uma yalo story in life. O loo story la a uma su ele silau pepa, su ele silau pepa, su ele silau pepa. O le tangata e to ina ele lo lau pepa la ia. O la su e ale chapter la ia. E te loa ua iai o le chapter 4. Langa ua iate e te langona file mu. You feel peace. E te langona foi ua content oi ma ua e satisfied. These are signs that you are now in a new chapter. O isi tangata sui le chapter, alai never sai le o. Ar whainganga mea, a maka whapenga. O le melon tolu o le stepu e te loai le chapter, ua a mata o na fua mai oi. So you have peace, you started to get satisfied, ua a mata nga if you feel o loto, lona tolu ua a mata longa fua mai, started to produce fruit. Then you feel peace that you are in the right place at the right time. Amen. Hallelujah. Sua lau tusi i le Levitiko. Levitiko le mata upu e ono. A lona fai upu e valu i le sfuma le tolu. Levitiko e ono. O le ta upu e valu, fai upu e valu. I le se fulu ma le ono. Ia la a tatou fai tau fatasi pe au maua lau tusi. Levitiko, ono, valu, sefulu ma le tolu. A leo iai lau tusi pa ia. Ia, o la e maua le fale o loa fatau ai tusi pa ia. Ia su mai lau sunga le lotu ma mai lau tusi pa ia. O le fai upu e valu, la tatou amatai Leviticus 6:8-13, ia fetalai mai fo'i Ieova ia Mose o whape mai. Nā whai atuia ia Arona maona atali'i i whape atu o le tūla fono le nei o le taulanga mū. O le taulanga mū lea e mū i taingafi i lunga o le whatawhai taulanga ia o ina i lava e mua i fo i le afi i le whatawhai taulanga se i tauwhi la i. Whamatala atu whai upu ia o na tātou whalonga i le awhionga le tua i le se whetalai mai le tua mo i tātou. Whamai, ua whetalai atu Ieova i a Mose e alu e tala noa i a Arona. O le tua tala noa i a Mose, Mose tala noa i a Arona. O le tua o Mose, oi Mose, o Mose o le profeta. A o Arona o le osi taulanga. I le whenga inga tuai, e tala noa mai le tua le profeta. O le ngaluenga la le profeta, e alu tau i le whai taulanga, pe alu tau le tupu.
e iei ofisa o le whiangainga tuai, o e ngā lulu e le malu i ova. Amene, o le ofisa o le perofeta, o le ofisa o le whaitaulanga, ma le ofisa o le tupu, ma isi ofisa o le malo o le whamasino, ma ofisa o le ngā luenga le tua pei o le au whaivi inga. A o ofisa tā ua i le whiangainga tuai, o le tupu, o le perofeta, ma le whaitaulanga. O ila, a tala noa mai le atua i ona tangata, e tala noa na i le perofeta. O ngā alu leo le perofeta whaamatala, i isi taitai o Israelu, o na ole o lātou tala noa i tangata. O le aso la lea, mai ova, Mose, o eo le perofeta. Alu e whaamatala e leo si taulanga le ngoia arona lo uso, ia whai upasifuru ia, i lona ofu i e vavai, e ofu fo i lona tino i lona ofu vai i e vavai. Nā te avae le lefu o le afi whaatasi, lefu o le taulanga mū i le whatawhai taulanga, nā te tui nā atu foi i tawhatafa o le whatawhai taulanga. Sūtasi, o na tu ese ina i lea o na ofu, ma ofu o ia i nisi ofu, ma ave i whafo le lefu, i tua o le tangala wapi i se mea mama. O asola, ese le tele okto ninga a le whaitaulanga. E ese le ofu e sauni ai le susunuina o manu mo le taulanga. E ese ofu e whai le taimi o le taulanga. O nā ofu, ai maise le whaitaulanga sili, e tofu le vaengo lona ofu ma le winga o le finangalo le atua lo iai, e le lama le tātou taimi, e whamatalai ofu o le whaitaulanga. Amene. I le whai upo sifuru ma le lua, whamai la sifuru lua ia, o le afi fo i lunga o le whatawhai taulanga, e mū pēr lava, aua ne i mate lava ia, e wha amua i fo i le whatawhai taulanga o whawhie i lea tae au ma lea tae au. Nā te teu wai le taulanga mū, nā te susunu ina i fo i le ngao o le taulanga whawhitai. Whai upo sifuru tolu ia, o le whatonunga la le tua, o le whaitaulanga, o lana ngā luenga, ia to anga i whaifawhie, malau mai, e tafu e le afi, ia aua ne i mate le afi. Amene. Aua ne i mate lava le afi, ia mumua le afi, i le taiao ma le afi afi, taiao ma le afi afi. I Israelu e tele o na festival, tele o na whainga ainga, ma ona taulanga e whai. Tele la taulanga Israelu, e tāua i luma o le tua le winga o le taulanga ma le taulanga, e lima taulanga tāua fo ia Israelu. O isi taulanga, e awhai, e mai manu o na sunula i e lunga o le whatawhai taulanga. O le tele la taulanga, e iai mwaenga o le manu e tutoi. O na ai ai lea. O isi taulanga e tufa, o isi taulanga e whaonga i taimi o whainga ai fo i taimi o taulanga a. A le taulanga le o le taulanga mū, e le ISS. O le taulanga lea e susulu a toa le manu, e le leile manu. O na whaiwina le o le taulanga. E whai fo i la le taulanga lea, e iei taimi e whai whaatasi ai, e iei taimi e whai ese ai, e ei taimi e whai fo i le tangata lana taulanga le whale. E ei taimi o manula e lau mai. E matau tia le vainga i nei mea ta whewhe pe ana toa whainta to taulanga whapea a. O lona winga i eile mei lunga i. Ai lau mai le povi, po le mamoe. Ka fura ia e alu lunga lea. O le burnt offering, o le winga o le taulanga lea, o le taulanga le whaali ai ua tu ina atu atoa o i le atua. Complete commitment to God. This is the sign and symbol and presentation and purpose o le taulanga mū. O ifo i la, o le ata lea, e mawhai o le tangata i taimia,
ona fōlinga e sunu umai au angasala po mea whapena i le teimi o whai le taulanga. O le taulanga la lea, e la ele manongi o le taulanga, wha mai la le tala le tuspa ia, ona whaafafonga la ia Iova. Ua langona i ponga isu o Iova, le manongi o le lae o le taulanga. Aleluia. Ia so la ia o le whenga tuai. Ina ua o mai le whenga fau. O le taulanga na whaia Iesu Keriso ina ua maliu, na lona tino ma lona toto na tuina atu mo i tātou, ua mauai le whaamangaloina o tātou ang sala, ai maise fo'i le ola e whaamavau le ala le whaatanga a. I le whenga tuaila, ao le taimi o si ai taulanga, e iei taimi o sauninga i le i tonu o le whale, e whai i sauninga o tātou, te lo tātou whaalongai malama a. E saula le o si taulanga i whafo. E tolu levo le whalesa, o le levo i whafo, levo le o ngā tonu, ma le levo i tonu o le mea sili o na paia. Outer court, inner court, and the Holy of Holies. A whaatusa laia i tātou i. Tusa o whafo le mea le ngofo i kākou. O le court i atinga, o le outer court. O le foia le i el tātou kia whei. O le inner court, po te tonu o le mea paia. A o te tonu la i, o le mea le pito i sili na paia a. O ila, wha mai e saule o si taulanga, ona la tala noa lea ma lea tua i. O le mea la lea, e tāua la a saule tangata i te tonu, le o si taulanga, i e saule o si taulanga, la e ma le lei, mea ngā susui ofu mai le o si taulanga. I o mai i, ua matua i mamale le lo staulanga. A le mamale o staulanga. Tatou loa le me tupu a. La le me tupu lo staulanga. Ua oti le me. Ua koso haku le o staulanga. Ta fefe pe anga fai aso nei le name. Ta fefe le pisi o ta avale oti e ta toso i fafo. Ia susunga i fafenga inga taulanga. Ia so la i o le whenga inga tuai, ma tu la fono i ova, o le mata, o le nifo, e ke se leo e uma. Ina ua sau Yesu, o na suia la ia, ma au mai le grace of God, the mercy and the grace of God, a pe pelo le whaifi au, e iai ia le alofa o le tua, e le ko soa i oi fafu, ai whakatkaria. Ia, amene. Ese le alofa tu noa o le tua a. Na saula Yesu, a mai le alofa tu noa, ese le tele o ava noa, na mai mo i tātou. Whamai voi la, a ngasala le tangata, i le taimi e te talo i le atua, e te talo atu la, o la sa whai mai Yesu lona ofisa i le langa. O le ofisa o Yesu e tau nuu atua i umatalo sanga, o na whapele o Yesu Keriso. I le tama o le atua e tasi a ona personality ia ese, malato tiu te whai, i lunga o le nifua whamasino, le tamara whamasino, o le sunga le ia pipi vidiamu, na pepelo le vai aso lea, a o lea ua whaato ese mai, o na teria lea le atu. Le si aso ua te talo atu peke. Ia, o le si aso ua te talo atu Teresa. O le si aso ua tūra i atu le waina. Le atua te maha, whamahangalo, sa whaifo i lau upu te lea i le sunga i atu tō tasi. Ia, o rangalue ngala, a oaso la. Ia, ai, a se sea pa kūrala. Koso mai pa. Ia. Ai o le mea tāua, whai mai le tala le tuspa ia. O le tala le tua, auange i pele afi. O le point tāuanga ia e catchinga mai le tala le whai atu. O le mea lona lua pe atatu whai tau atili atu le tala lea. Sa iei le taimina o mai iei le whanau apela amo. Ua whao ngā le afi se se. They use a false fire or fake fire. O luma o le atua, e le whaongaini mea fake. We cannot fake things before God.
Anything ele approve ele atua, e malepe ale mea. Amen. E malepe ale mea. O le tiu te la o le osi taulanga. Te loa, o le osi taulanga li tato e kalesia. O oe o le osi taulanga i lau ainga. O oe o le osi taulanga i lau ministry. E o oe foi o le osi taulanga. O tama uma, tama ea. Po e langona mai i tā. O oe o le osi taulanga o lau ainga. A e se selo e affect uma le whanga. O nisio i tātou ele o iai ni tamai a inga, a whai o oe o le tina, o oe o le osi taulanga o lo whana. Whai mai lana tu sipa ia, aua ne i mate le afi. O le tātou mata upu le aso le nei, la ufsoswani ati ati oe, ia e on fire, ai le tai mate le mea. O le afi o le tua, i to tonu o le mea lilo o le tua, the fire in the secret place. That's what I want to talk about. Ia tātou ola ni whenga inga whau, i le mātaio i ono, sui lau tusi le mātaio i ono. O le mātaio i ono, o le whai mua e whasolo atu, le mātaio i ono, o le tala leo le mātaio i ono, le la whamatala atu, en kako whai tau ila i ona i whai upu ia. Mātaio i ono, o le tusinga e whaalau tele, ma whaatau wauai, le launga Yesu na amata le Mātaio 5. The Sermon on the Mountain, o le launga I lunga le maunga. E o mai la le launga ma le onga Yesu I le Mātaio le ono, e amata I le foai. Whamai Yesu, a e foai, awane I loa isi lau foai. Awange I whaia le tiusu. Amen. O le kiu sua kako, pe e kala ka I 5 sefulu kala, ngau ule kasi leu, ai kiu su. Ia lau, pa mai la le tua, a whai lau foa, ia whai lau foa I le mea lilo, ona o lo tamai le langi I le mea pito silina pa ia. O lo nofo le mea lilo, e tilo mai le tama I le mea lai fai wha lilo, ona reward lea o oe wha aliali luma o tangata. O lona lua, o le anapongi, whai mai fo I le tua, a whai le anapongi, whai wha lilo, e te alu, au e ke whai loa atu pei o lau whareseio, kako malam e nā mea, a e alu selu le leilo ulu, I o nisi o mātou ele o tele ni ulu, ni laulu te tonu, a e selu pea, e kakaunga selu pea, I o leo toi tutupu ele mea, aleluia, bi ele tua, ko I tiki ko I whakau fo le tiao, o le mea la, whai mai foi la, whai wha lilo, o le tua I le mea lilo, na te tauia o I whaaliali. O mai lai whai upu o tātou te whai tauai. O le matai o ono 5 malvalu wha mai, pe a e tatalo, pe a e foai, pe a e anapongi, leo o mai tātou pe a e tatalo. Whai tau, ia, pe a e tatalo awane I pei o tangata pepelo. Tu ma tatalo I sunako, ma whetaula I ngā ala, ina ia I loa ai lātou e tangata, e moni o te whai atu ia te o tou, ua maua I lātou lo lātou tau, ia rau wharsei o lenga whaitala Yesu, e whaaliali lātou tālasanga, lona ono whaipue ono, ia a oe. Mapupuni, o lo te mafoi, o le sila I le mea lilo, na te avatu whaaliali se tau ia te oe. A o tau te talo, awane I tau tū ia o tau upu, e pei onu ese. A wā whāte I lātou, o le tele o a lātou upu, e tali ai I lātou. O le nei, awane I o tau whapea o I lātou, a wā ua silafia lo o tau tamā mea, o tau mātitivai, a o lei o le atu ia te ia. O le vai aso le nte nei,
sa fai le mata upu ile viinga. Fia talanoa le tau nei ile tatalo. Ile whenga inga tuai, e iei le afi e whai iei whamai le tua au nei mu. O le ata lea ile whenga inga fau, wha solo atu ile tato wola ile vai taimi nei a. O le mea la, o le mea taua I whamai, o le tua iei le mea lilo. He is in a secret place. When we pray, e iei whatonunga lao le talasanga whamai, e te alu I lo potu. E alu lai lo potu. Io sa moe le ingi poku. I te lo fale vo ie. E sisi lo runga pola le imangi poku. Ai whamai e te alu lo fale. Ta pungi le whai tutoa. Ona e te talo lea. E te talo I le tua I le mea lilo. Ona whaalongo mai le tua o lo I le mea lilo. Ona tali lea o e whaaliali. E ese whai ngā le tua o le tua. E pei e whaalilo lilo I si mea. Ai a tali loa ma whaamanuia o e le tua. E whaamanuia o e le tua e tali ma reward o I le public. O le tāua la lea. O le mea o le talasanga. O le mea o lau sāwa linga whaale nganga. O I o lo taatia ai le secret on how to remain on fire for God forever. Amen. This is how o le awala lea e ke whelesia ia so umai lea tua. O le awala lea ti ngā me o mai e makua maaia o I lea tua. O le awala lea, na whaasino mai lea tua, there is a secret. A e kongeki la le afi o le whenga inga tuai le Levitiko, ma lau o langa tatalo, taimi e te mafuta le tua ma le whenga inga fou, ngai wa ai le kai pelo fia le tua. O le mea la le ia tatou malamala mai, o le tala Yesu, e te alu I lo potu, o na tā puni le o le whaituto. E lua I tu o le mea lea, o le tū whaaletino, literally, I te tonu o lo potu, e te taunga iei se taimi, o tala no so o tātou taimi ma le tua. We always hear la unga, the devotion, time with God, me whapena. O le ese senga leo le mea, o le tele o Kirsiano, e whaalongo I tua I ngā mata upu nei, fia le mata upu, ai leka kai whatinoa. That is the difference between those who are on fire and those who are tired. Get that? This is the real difference. Mo I lātou e o I luma ma matautia mo le tua, ma waaia le mamalu le tua, waaia le wawenga o le tua, ma I lātou e kukusa wa fia kausanga is the same. O le ese senga, it's here where they pay the price to have the fire every day. Amen. Wa kou mau mai lau tala le whai. E mau a fo I tātou I mea lea. O le ese senga le a uma I lau launga, wa lava le launga. But this is the difference between those who are mightily seeing the secrets of God and those who never see the secrets of God. Amen. O le ese senga e to tonu o lau filifilinga pe te sauni e to tongi li tau pelea. Are you willing to pay and get the wood for the fire, or are you lazy? Whai a isi, ngā lo enjoy ya le. Ngā le ngui koko sa mo o amara ai pankeki. O le si e fia iei. O le tala la, ese tātou level, tātou te ngā lulu e ai ma fia le tua. Na whamatala le vai aso lea, o lou o langa vivi. Whamai e sa ili le tua le tangata vivi. Le tangata lai vivi moni, e iai le vi inga moni, ma le vi inga pepero, there is true worship and wrong worship. O le wrong worship, o worship le whai le fake fire. But real worship is worship that really comes from your time in a secret place. I le mele o lo iai le mea lilo. Whamai la ia Isaia le sa ta ua le vai aso, Isaia e ono suma le ono.
o e tapuai e moni lava, o i lātou ia ua ngatete, ua iai le fefe ma le matau le tua, ma i lātou ia ua suia moni le loto i le whātou ese ma le repent, ma le contrite heart. Ona whamatalala ia pe o le tā ua le aso le ia Tavita, mai tavita lo ngā ngai whamanu watu me uma tonu i a tiau whamanu watu awane i ngalo ana me alofa whai upo tolu salamu al tolu whamai o le tua na te whamamaya o soli tūra whono ma o amio leanga o le tua na te whamalo loyo mai uailoa, that's worship. But here is prayer. Your moment in prayer, this is the place e ta'u o le holy of holies. O mea la, mai tala le, o whainga la le mea. La ua e kofu umaka ko mo le telefoni sei lunga lo lima pe ale so kirfo. Man, there are people I didn't know it's e ye ka ka ye si ele nga ko kirfo. Ola ofisili ya ila ko ye si wa o le lo kirfo lang la ka e po o me o la ele fa ka wa so kirfo. E ka wa ele fa ka wa se ele ye so o le telefoni lea. E le umia ai pe. E alua ke vai a wala lalo le reading. Kai mi wa ko lima minguki. Ko lima la ko ala ya wala Facebook. Ke ya pero man. Wa e ka wa fi ko ya lo ke fo. Wa pe lo ke fo yo le ma ko i ma ngai wa ka kau dak. O le ala me fa ke fo. E koe live mai le mea. Palaka a. O i tātou la, tele o teimile nei. E palaka, e moe a li po palaka kerfong. E palaka i po umar kerfong. O le fesili, o palaka o i le atua. O le tele o kersiango vai teimile nei. E palaka ke fongi ia so uma ia live le mea ia ola le afi mai le tu aunge make e na like you awa makua is an palaka le mea mai le source of everything. What I'm talking today on me le factory rasul ngai o ia determine lo walu e on fire ma le tua polo on fire lo telefone o le kere fongi o le mea piko i sili ele nei, ona ave e sea oe mai le place of fire i teime o au tarasanga. Ina ua whai mai Yesu e loka le whai totoa, ona te puni e ke halu lo poku loka le whai kakoa. O mea nei e te tauna tatu loka ina, e ka kauanga loka lelo whai totoa. Pea e alu o oe o le o si taulanga sili, e te alu le mea e sili ona pa ia, i le secret place, o ina e ta'ua tuai e le atuanga secret iawe. If you want to know the secrets of God, e le ai ma se shortcut, e ke mawai. That is why I said, a willing, e failing, e pay the price. O na mea ke vai le matau tia o le atua. I le ngaluanga e valu. Sau le si ali inga sa fai whakaura iku. Whai atu i whainga o apostolo, e makau kia le afi le lau hau apostolo. Whamalitana le leo Simona, se Petelu, se Filipu, se whakau mai aska afinga. Whamai ia Filipu, ia mā leia oe mau kupe. I le whakaua ni kupe le afi lea e iei. Go away, we can't pay with money. That is fake fire. Mea ngai mwhainga alu lesi e whaafolinga. E whaafolinga ngei. A e loa whapea o la wafi la e kau pe a whapea. Ia, be honest. Be honest, paualea. Awa a e sau e te whaafolinga i le tangata lai on fire. E whai kau le leia kua oe. E loa le leia oe. Se mai maupeanga o wha, ma whainga o whaingoa inga, ma whai aku ni eksamo o ngi kangaka, e leo kakoroku. Ke ua e le fia fo. O aso la o tupua i lotu. I le mato lotu lea i aso la. Sole. Le ua malama ia o ai le au whaafolinga.
Oka, ese leo ke kele. A whaifongo le au loko, ngi leo. Ia, la le anu ngala unga langa ke ua. Wa pele afi. Toi whai mai lai. O le mea lai taunga e whai. A iai lau taimi, a whape palaka lau ke le whongi aso uma. E ka kaufo inga palaka o ile atua aso uma. Amen. A e palaka ile atua, this is the source of power. Imagine that. Imagine, sei mai whaungi. Pea e kango e whaka, i kai lau palaka i lau ke le whongi. Ma e palaka la ile atua aso uma. O le kalsaoa, e ke le kako palaka i ke le whongi. I roa palaka i le atua. Kangola ave ese, e tā puni lau whaitu toa o lau telefoni. Ai whaka i kai ngā palaka every day. E ke roa me kupu. E alua, e palaka le kamalea. A se lau lo, se lau pa se nge rawa iei. Whai mai le tāla le, a le sain kisire ngā whai le mea lea. A umi ngā se lau pa se nge i ke lo kaimi, a palaka le po ako, e le umi a e le anga le maa o lau ke le a o i, e alanga le anga le maa lau ke le whongi, ma kua vevela le me. A o i la e palaka i le atua, e ke vevela ai. Now you see the fire. E ke vevela ai. Kua i e vevela ala. O le mea la kupu pea vevela. I to tonu o lau tāpua inga ma le atua, e iei mea la kupu ia te oe. O le mea mua, e ke sau i whafu. Ua e sili aku se lau pasenge lou. A vai il kerfongi, fa kusher kerfongi. Manga ye kere rak fa kusher ne yasu. E ke vai il kerfongi na se lau e makwa is bright le ya. You see that? Makwa is bright le me. A fo manga la uma le ba alo kerfongi. Ke vai aku wa la ai fa fule la wa la pe. Wa fiu ka wa kiro. Nga le palaka me ko pula mai me a. A fa pe ngala oi le atua. E ke vai e ke pupula. E ke pupula. E ke sau lai mea whai so se mea. E loa oka se maa ngai o leo langa al kamalea. Oka se maa ngai o leo. E loa le leifo i la, le afi se. Ma le afi mo. Ke loa me si me loa, mo le afi se. E uro e se siro au vai. O le si haka e, handura le, hallelujah, 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 hallelujah. Ngā le e wai le si ole. Por picora, e uro i. Ngā i loa le leia, e fake le mea ngai whai. E fake lau hallelujah ngai whai. Ai hallelujah ngai, a saula kala le si pai. Ai ki kiro aku, lo, le tua wha mangalo le tua. Le tua wha tu esi, o le hala u mea se ua mafua i le fia. O le mea wa makanga e vivela. Wa makanga on fire, le mea le tupua. O le mea la kau whai. A pēr whaka i ka kou ngei wa yasu. E alu lau potu. Ku e se rau, loka lau ke le whongi whafu. Se ia makanga e whaka. O risi, o resi mausaro e kangi. E kangi wa la vala. Vala ma si au pele. Iai, aves. Whakaikai la le ngei wa yasu. Pe whakaikai yasu e tolu. Pe whakaikai ai se pō se kasi. E makua i withdraw ale si kanaka. Makua i oi lau pele. O fea ea oe mo tawhia pai atu. Ai a makalanga e palaka i le source of everything. E ke whakaikai ia. O le mea lai tupu, wa on fire. Mea longa lua, wa a makanga e maua mai whaalinga i le tu. Wa ese le level whaalinga wa o iate oe. Pau au whaalinga e maua iu. O le news, o le Facebook, o le kaukurai kiki, o me pawarana me mo o i wa makanga mamare me wa makanga mamale wa makalong na tala o le tua he's the source of everything. Fa mai la yo ta vita e sili atu le aso e kasi ia oi.
I lo aso e afe i o ke palaka i ala o ke rifongi me reise me omo. E see, one day is better than thousands elsewhere. Ua o ka havika i le level lea. Ua vaai e tā vita le mamalo le atua. Amen. Wala waka kolau. Le la wha uma. Lona lua. O I ua amaka o ngā sau revelation. Se whatu ala uta mai tau tinonga le iatea. O le tele o aso ko ngai. O aso fia le pito silinga o fia. Aso tona I a whaile prayer meeting. E saula hele le prayer meeting. Whaamalia atu o tele o iai tato prayer meeting. O le au intercessor. E se foi le mānei o le whawhitai intercessors. E saula hele le prayer meeting le kai au. O kaimilanga e malaka i le atu. O kasema. E iei la isi astona. E umale le laskonga i laka o konmoenga. A o le kaiminga o lai whai le mātala noanga ma le atua le mea lilo. O le tele o mea i e whai eia ua onga ma ta iai lotu, ta iai ka le sia uma. E sau i le palaka le whai, e sau i maa moments ma le atua. O oe la o le o si taulanga. O launga luenga la, e ke nofo i le mea lilo. A e sau la i le mea lautele. Ua whaamanuia le atua. God said, I will reward you openly. Hallelujah. Telo taimi o tato e kalesia, ua maasani le tato e kalesia I kako mea I e whain whapea. O le telo taimi ma te malangai. O I ngā o te vai eise ni levo matau tia o le reward le atua e whai kaimi o le taimi o le secret place. O I, e te vai ai, e whaasau e le atua mea uma. Mo I la tau I e whai laun. Pei lao, o le ale tiu te o le o. Ngalua ele kangaka. O le tele o taimi I. O le tele foi ngā au kaimi e te kausu e no tai e whai ai au laun. Ia te au la, ua o le tūlanga foi lele. O ke leo koe whai kaukusi. Sa o whai kaukusi. O ko anga I whai kaukusi. O se asa o whai kaukusi. Aisea, I spend most of my time in a secret place. That's where I get hot. That's where I get the fire of God. When I come in the public, things happen. Miracles happen. Everything happen. Of course, e se lau levo, e se lau kiu ke foi le whai. Pe ke ngā lua I le ke whai. E maka ukia me kupu ya ke oi. O I ngā e te amata mai ai. O le mea lona lua, ua uloa. A iei taimi e te minister I tangata, e ke vai o whikangisi kangaka. Ke le mol kākakangi. E alanga tangi le tangata. O na ualu atu le alofa o Yesu ya te oi I tangata. People get the love of God. Ai se a me longa lua, you fall in love with God. Amen. O makua I e alofa I le atua, o le mea la tupu. I lau story le whamatala atu. E ei kaimi I le taimi, I le male atua le mea lilo. O makua I oka, you cry. O I kangi fo ngale, e atua, I love you so much. O kwa I, many times, if I drive, make kie. Last week, whate te inga. E ei kaimi makua I o kangia, kwa I le iloa Helen mele kupu. I am so fall in love with God. O le vai aso le nei, tata wish. Fe morin, lenga, lide morin le wish. I can feel something, e ise mea ko chikia break out last week. O le worship was so strong that some morina mai le microphone, o tele ifia kango le microphone. Kwa yo musua pai, langa ua iai le mamalu le tua. The glory of God was so thick, so strong. Na le ole, o te loa, something was about to happen last week. Ia ngā mana, ia tatu sauninga whawhatai le tua. But what I'm saying here, e sau lai whawha, sau mose, whamau o pula na wholinga. O I, e mau ai mau whaalinga mai le tua. Whaalinga e whai eilo o langa, whaalinga e tai lo ainga, whaalinga whapete whainga luenga, whaalinga o lau kiuke, po le connect group, o le church, me whapenga, you get every revelation. E eise su oloku se loku, e whaangi ministry e whawhinge, I la uloko e kasi. Have you ever come across a church where 4 women's ministry? That came from the secret place.
Last year, we kom fai e fo le sort out tatou tina ma le whainga o mea fai le tua. Ai ke e walu le secret place. Pa mai le tua, o le mea le la fai. Fai whapea mea le. Bang, oka se mangi. O ia mai le tua secret. Lona tolu. E move la i le tua. Wa a matanga matua i matautia lo alofa i le tua. O le alofa. E sau mai i le mea lilo. Love comes from a secret place. O ila, e la koila wa lofa isi. Then you really have true love. This is why, o le me piko i ke lelea i le tatou ngā luenga whaso. Le manumalo ina wanganga. O le alofa le sau ia kioi. A o mai la tangata fō. Ia e alofa iai. A e loe ke ikang o fia i tangata fō. E ese mea ngai palakai oe. True. O tangata fōe o mai le lotu. They are trying to find their ways in the church. E maasangi la kaka ua lewa. Ua attack kaka fōe o mai. E alanga attack. E leo vevela. Ngā fōi ke maalili fōi oe. You hear that? If you have the love of God, makua i e si ala wai. O le si mea o tangata fōu ia whakoa, ka kei whakoa whaorainga. O isi taimi, o le si tangata e mga o e whaorainga lo le si, mga o lo ia makua lo kai au. A le makua, ua criticize, ua o kengia, ua whai ei kala, whai kala, isi ngei ka maa loa whakoa whaorainga. Ai sa wesa ko o yasu wala. Wesa ko whapena. Amen. Ole tatu mata upu le aso nei. When you on fire for God, it comes from your time with God. Wa umar tatu mata upu. Now, ole mea lai kupu. A whapela tatu teo mai ua ko o kele ka kou ua on fire for God. E whai akur sa winga ai mood for sa. Amen. E makua i mua for sa. Sau le mamalo le tua, sau tonu, leanga ua kua i ko kele. The more of us, a ko whama ngai, ko lima, ko sifulu, ko lua sifulu, ko kol sifulu. E kasi al pāl sau ninga, ai alu la ko mana le tua. Makua maka ukia mea uma. So se mea la tau te whaat. O le tele o tangata o mai whai la tau tala, mai e se al whaalongona pēr sau o mai nei. That is a very popular saying. I say, I believe people feel the love of God. Ele fake foi la lo love. Ele fake foi lo lo foi. O le mea la le te wha malo si mai i tātou le tai au le nei. Ia e loa nga connect i le tua o lo i le mea lilo o na tau i le o e whaaliali i le tua i le public place. O le final part, o le mea mulmuli. A ku ula low life te talo, ma low life worship, ma kua i makau ki hawe. E ke le kai nga koe, i to tonu o le mea lilo, o le mea le la, o le mea mulmuli la tupu. Ua tupu low amio tonu. Righteousness started to grow, a kupu low amio tonu, o nga kupu aila i o lo wola whapa iaina. Righteousness leads to holiness. Ai a mea rua. O le mea o le amia tonu. Ua makua i e musu a whaise mese. O le mea ke kikiro aku makua i e le fiji kilo a iai. E ke le kai anga koe whaiangi mea. Leanga ua e loa. Makua i e musu a disconnect o i lau mea le whai il taimi mo le atua. Lona lua. Ua a mata o na pa ia ma ua whapa ia ina oe. A pa ia le tangat. Whamatara tus pa ia. Au noa ma le whapa ia ina. E le mawhainga tātou tilo i le atu. Faith makes you please God. Holiness makes you see God. Amen. E te loa le atua. O le makua makau ki au mea la tupu ia tue. You are so on fire for God. To the point that wa e le koe affect ngō fia i kalais. Wa e le ko mumu i kalais. I me whai wa ele koe criticizing, ai sea,
kwa ye mosua. It's like you found a treasure. We say se pio po se me taua wa kwa ye mosua ko se my life. When you are in that fire, in a secret place, life is going to be so beautiful. O ingala e ka kala ye le tua me uma mo I tātou. Ia, ye le tua mai sa upati le tāiao nei ua pa I wina le tātou mata upu. E le lei loa la e la worship, ma lau connecting ma le tua. E easy our relationship uma, everything will be wonderful. All right. Amen. Tātou tula I whai, tātou sauninga, tātou maloloa nei aso.